Ukurugera hariyo rukurebero muri Mbarara batungira amakuru go kutema ko kibira cyabonye mu bibazo y'umucuro nuko kuzayo kandi babasize kwata abantu babiri ababire bakurira kutema kibireki no harabe habiro kuniyogana kwa mani zo bari animazio tungira information ngo habire haruko abantu aha bakutema imiti kandi bakufesinga n'umwanya kwizire twashika mwanya konka twabasa kwikirizwa kugira icyo twakora abo kuba abiri hariho abasirikare ba securuko abe batakwikiriza ma staff bitu kutahamwe yagira ngo itakenera ya government kandi byape biroti bicire aro kibira icyarwe mitongore hari warga makenge aro kibira icyumuruti nabyo birimo buzunko ubu harimo ibitweta irigorand titles naba surprise kureba ngo itakeri twena twirentorma ni itakaria National Forest Authority nemiteta aho etahirizwe ki mwe ni cyantangaza kureba ngo hariho abantu abakreiminga ngo bine hecap Didastabaro mukuru w'intebe ya Katana bo district ya Mbarara yashaba bastokora terensho ngeji ngo abo kuba bunga district bacine bushobora itakeri konkana aragira district staff surveyor okundete regio file abo kwana atungo kumanyisibwa ngo echape echo chikakorwa omurigimwe yahwireho so mbwe nabakozire byape byo ntwenda kubamanyana bahi kandi bakaba binishyigenderwa ki ikibire kibatemereye ni kingana hiye bishayibe na kandi twatungo n'amakuru ngo ne cyaharugure cyasigaraho nacyo kirume cyapa no barabibanga kutugambira bakamabe byapebi ubwo weno a National Forest Authority wakoragine na nabantu abatungire cyapeki mugwe turukwenda kumanya kandi tuteka kumumanya tumukore ngo mateka polisi yayanga kugamba nito hanshongeji kandi umwanya ugatwarigerayo twasiga gukomerwa polisi hamwe n'amayigayo PDF abwa TV West and Aidan Bataringaya.